Это ваш первый визит в Казахстан? Успокойся, я подготовился. Я выучил несколько выражений на казахском. Хорошо? Да. Такси там. Добро пожаловать в Казахстан. В общем, я приехал в Казахстан, чтобы попросить руки вашей дочери. Позволь мне самому сказать. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me. Тебе нельзя волноваться. I don't give a fuck. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Тебе придется лететь одному. Ты шутишь? Я решу все проблемы и сразу прилечу к тебе. Девушка, такси там. Помочь? Не надо. Да какая разница? Казах, русский, француз. Найдешь ты себе нормального казаха? И вообще, при чем тут мой муж? Да потому что все они одинаковые. Вышли замуж за своих казахов и превратились в татешек. Куда ехать? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. Я не понимаю, что здесь делают. I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they ain't even successful cause they try to be. They sit there being just mental because you try and change. And they just want you to settle and do the right thing. А я его люблю, понимаешь? Поэтому я придумала найти парня казаха, принять благородных казахских проектов. Почему я? 100 баксов в день. Казахи. Давай тебе нужно найти с ним общий. Поговори на тему истории Казахстана. Бабам заманшы болды ма? Әлгінде сөмес қалайда. Қазір Тоқтап! То, что ехал ты так легко, отказался. Его заставили ехать. Бұл менің сұлу қызым. Динара. Шустрый. Удивил. Чем же так хорошо? И приглашу его на свидание. Теперь надо разочаровать моего отца. Ай, дәлі бұндар қаны. Әріге тұтқаны біз ғана қалдық. Пошло, пожалуйста, одевайте свои вещи. Скоро начнется. Свечение камня мы с вами увидим ровно через 10 лет. Life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make
Әжеке! Мен сіз жеткізген жоқпын ғой! Осы кісі мақтаншақ, суайт білу ғой! Сенің Джулияң туралы сөйлесейін деп едім. Хотите сказать, он притворялся? Не знаю. Вы здоровы, как бык. Вы что? Твой план не удался. Я твоему отцу нравлюсь. Ты меня не поняла? Я тебе сказал, что я ну, балам, а почему Франция? Хотела извиниться за отца. У меня есть план. Я тебе позже объясню. Жаль, ты не очень правильно врать своим родителям. Я тебя провожу. Дальше идем. Даже нужно. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I go Ведущий, который будет говорить по-французски. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second. And the journey was a lesson, yeah. They tell me that I'm never Да ты ничего не знаешь. They want me to do something that makes sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that makes sense. They hate when I keep dreaming Я не I'll be смогу полететь с тобой. famous.